Yes, reka tubahe ikaze kandi tubifuriza kugubwa neza mwe mwese mubana natwe kuri KG Pro TV mu makuru ndetse n'ibiganiro by'imikino biba bigezweho. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka no 2024 turiho turasoza umwaka. Reka tubabwire ngo muzagire umwaka mushya kandi muhire esewe ku ntego ari wihaye muri uyu mwaka usigaje kangahe kwijana mu gihe habura imisi barirwa ku mitwe y'intoki yonyine kugira ngo uyu mwaka uze kuba urangira. Turashimira buri umwe wese wabanye natwe kuri KG Pro TV mu makuru tubagezaho. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, igitondo kibanziriza umunsi wa Noheli. Ahiwanyu muyiteguye mute? Uraza kutubwira hasi muri comment kabisa. Nyuma yo kuganira umupira tugomba no kuganira mu buzima busanzwe kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza kabisa, bize kuba ari barabara. Nyuma ya APR, nyuma ya Showbiz tuba twaganiye, nyuma ya Rayon Sport ndetse n'andi equipe menshi muri rusanga amakuru y'imikino ndetse na Showbiz tuba twaganiye hano kuri KG Pro TV rwose no mu buzima busanzwe tugomba kugira tuganiramo gake gake. Mutubwira hasi muri comment iwanyu uko mumeze. Reka amakuru yacu ronze kukubwira ko turi buze kwibanda cyane ku makuru ya za transferi ari kugenda avugwa hirya no hino ndetse kandi tuze kwitsa muri APR, muri APR Football Club harimo amakuru menshi agiye atandukanye mu ngingo zigiye zitandukanye. Abakinyi bagombaga gusohoka muri equipe bisa n'ibyamaze gusubirwamo, bisa n'abatagisohotse kuko banangiye. Ese bimeze bite? Nuko kuri kwa makuru yo kugenda avugwa kuri izo ngingo zigiye zitandukanye. Ikindi nanone turubuze kuganira muri aya makuru yacu ni amakuru nanone ya za transfer bite by'umukinyi witwa Pacome Zouzoua wamaze gusoza amasezerano muri Young Africans. Ese araza kwerekeza he? Tugenda twikoza muri za transfer zigiye zitandukanye. Turi mu isoko ry'igura n'igurisha. Pacome Zouzoua bitebye mana y'u Rwanda. Uyu no muri puko wowe ntugiye kurebana natwe hano kuri KG. Bana natwe kabisa, ntuve imbere ya screen yawe ndaza kuba nkubwira ko Pacome Zouzoua agiye kwerekeza kabisa. Se undi Pacome Zouzoua n'umukinyi mwiza nge mbona ko APR rwose igize ngutya ikaba, ariko turaza kubirambura gatanu kuri kagenzi kako. Kuri wowe utirakanda subscribe yikandeho ubundi twimanukire kabisa, dusangira amakuru menshi agiye atandukanye bite by'umutoza Darko Novic. Reka amakuru yacu y'imikino tuze kuyahera muri Tanzania. Uyu mukinyi arakomeye cyane, ni umukinyi w'agatangaza, ni bamwe akaguru kabo Imana iba yarasize amavuta. Amazina ye yose yiswe n'ababyeyi, si Pacome Zouzoua yonyine, yiswe Peodo Pacome Zouzoua ariko bakunze kumwita Pacome Zouzoua. Yavukiye hara mu gihugu cya Cote d'Ivoire, akina nka attack right winger. Afite metero imwe na santimetero 80. Yavuze tariki 30 z'ukwezi kwa kane 1997. Afite imyaka 27 y'amavuko. Numusore umaze guhamagarwa muri ekipe y'igihugu ya Ivory Coast. Plutôt ahamagarwa bwa mbere muri ekipe y'igihugu hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2018. Amaze kwikinira imikino irenga 4. Numwe mu bakinyi beza bakina nk'umuwinga w'iburyo, ariko afite indi myanya birashobora gukina attacking midfielder and central midfielder. Iyo niyo myanya ye ibiri ashobora kuba yakinaho uyu musore witwa Pacome Zouzoua. Uyu musore rero w'umu right winger asoje amasezerano muri Young Africans confirmed. Amasezerano ye arayasoje, yicaye ku meza amwe y'ibiganiro na equipe ya Young Africans. Ibyo Young Africans yamuhaga abona bidahura n'ibyo ashaka. Uwitwa Pacome Zouzoua ubu ari muri final discussion cyangwa se mu biganiro bya nyuma na equipe ya Simba Sport Club. Simba Sport Club nifitemo wa musore witwa Lionel Ateba.
Lionel Ateba wa musore twavuze ekipe ya APR Football Club yatangiye kugira amajanja. Uwo musore Lionel Ateba akina nka rutayizamu nimero 9, afite ibitego 5 na assist enye hara mu gihugu cya Tanzania. Kugira wumve ko bikomeye, umukurikiye muri Simba Sport Club nawe afite ibitego 5 na assist imwe. Ubwo rukuvuga ngo umusore Lionel Ateba afite ibitego 5 na assist enye arusha uwo bakurikiranye assist zigera kuri 3. Rero Pacome Zouzoua ya ekipe ya Simba Sport Club iri kumushaka ku rwego rwo hejuru, avuga iti hasi hejuru, umusore ukiri mutoya cyane, twe turamushaka hano muri Simba Sport Club ukaza kubuva muri Yanga. Umusore Pacome Zouzoua yamaze gusoza amasezerano. Hari benshi nakomeje kugira numva bavuga batese APR Football Club yikomanga kikeneye nanone umuwinga, byibuze niyo yaba ariyo recruitment yakora imwe yonyine, niyo yayihenda ko yabiguze neza. Ariko reka nkubwire ko uyu musore arahenze. Pacome Zouzoua ntabwo yajya munsi ya miliyari y'amanyarwanda kandi n'umushara nk'ibihumbi 10 by'idolari. Ariko ukavuga ngo bashobora kujya muri deal kubera ko uyu witwa Pacome Zouzoua amaze gusoza amasezerano muri Young Africans, n'ibihumbi 400 by'amayero ashobora kubirya, nka miliyoni 550 gutyo cyangwa se 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Kaba yazirya akaza kagusinyira nk'imyaka 2, kamukacika nk'ibihumbi 10 by'idolari. Kavuga ngo mu myaka 2 nimba namuguze miliyoni 600, mu myaka 2 byibuze antware miliyoni 900. Reka mbigusobanure ukuntu APR nta gihombo cyaba kirimo. Nimba yaraguze mu madusi ikamugura hafi miliyoni 200, ikagura abo bamwodobo, ikagura ba Richmond Rampt hafi miliyoni 200, mu madusi akabahembwa ibihumbi 5 by'idolari. Ubwo se si yahiye? Bombi bashoyeho amamiliyari. Birutwa kugenda ku isoko ukagura umukinyi umwe mwiza nka Pacome Zouzoua, nka Lionel Ateba. So byaba ari byiza cyane muri APR. Na makuru turi kugenda runono, kuko no muri APR amakuru yamaze kugeramo ko uwitwa Pacome Zouzoua yamaze gusoza amasezerano ye muri Young Africans. Turagenda tubikurikirana live, wowe ntujye kure ya KG Pro TV kabisa kugira ngo turusheho gusangira inkuru nk'izi ziremereye cyane. Imiripuko ngo APR Football Club ni moto wa kote ya mbari, ngo numuri wo kotera kure rwose muri phase retour, izaza ishwanyaguza ikubita kabisa, bimeze neza cyane. Nkwibutsa ko champion w'umupira w'amaguru mu Rwanda iraza kugaruka muri Mutarama 2025. Ekipe ya Musanze yakira APR Football Club Imana y'u Rwanda. Abakunzi ba APR Football Club reka tuzahahurire tugire utuntu twirebera kuri ekipe, tureba uwitwa Nshimiyimana Ismael Pichu yagarutse mu kibuga, ameze neza cyane kabisa. Nshimiyimana Ismael Pichu amaze gutereka umukono ku masezerano y'amezi 6. Muri APR Football Club rero ishyoronye nk'ibisanzwe, imyitozo muzigiye yasubukuriwe rwose kabisa. Twaje tubigaruka 5 kuri 5. Uwitwa Dauda yari yagarutse mu myitozo. Amakuru agera kuri KG Pro TV kugeza na nizi saha, uwitwa Dauda Yusuf yamaze kugaruka neza cyane rwose, ngo ari muri forume, ngo zica inkweto, ngo muzamubona, ngo nuwo kwitegwa. Ngo witwa Dauda Yusuf ngo nuwo kwitegwa kabisa. Reka twigira ku bakinyi rero ngo bagombaga gusoka muri Club Giant, ko twababwiye amazina agera kuri 7. Harapam, Chidibere, Odibo, Mamadou, Ramineba, Victor Mbauma, Chukwemeka ndetse n'abandi, nabo ba Richmond Rampt na Mamadusi. Joseph Apam Asongwe we yamaze kumenyeshwa ko atazakomeza muri APR Football Club, niyo makuru ahari. We gashobora kuba yanaramaze guhabwa ibyo ahabwa akagenda. Ariko amakuru KG Pro TV dukesha suruse zacu, amasoko yacu yizewe cyane ku rwego rwo hejuru, yuko abakinyi bose bari bashizwe kuri blacklist bagiye bahamagarwa umwe kuri umwe. Igitangaje ko bahamagarwaga nta numwe wari wabiganiyeho n'undi, ariko bose babwiye APR
twebwe gutandukana namwe nta kibazo dufite, ariko muratwishyura furu mukataba, muratwishyura kontara yose. Nimba ngiye Mamadusi nari nsigaje imyaka 2 n'amezi 6, muranyishyura imyaka 2 yanjye n'amezi 6, Mamadusi ahembwa $5,000 tubyumve neza. Imyaka 2 ni $120 ubwo imyaka 2 n'igice ni $180 asaga $220,000 nizo yahabwa Mamadusi kugira atandukane na APR. Wajya kuri Richmond Ramp bikabuko, Mamadou Lamine Ba bikabuko, Chidibere Johnson ninguryo. Buri mukinyi bahamagara bavuga ati nge nta kibazo munyishyure contract yose nigendere. Ati bitari ibyo nta bindi biganiro tugomba kugirana. Ngo nyamaze APR Football Club ijya kubikora nguryo ngikabashyira kuri blacklist ngo yaratekerezaga ngo aba bakinyi dushobora kuzicira ku meza amwe tukaganira, wenda rufite imyaka 2 tukareba uko twamwishyura umwaka umwe tukavumiriya ubundi tugatandukana akagenda. Basanze ibyo bidashoboka rero. Ibi ngibi ngo bikaba bigiye gukoma mu nkokora ku bakinyi byibuze bagera kuri 3 APR Football Club yari kongera muri equipe muri phase retour. Bikaba bivuga ko ishobora kuzakora recruitment imwe kuko iya mbere yo yarayirangije yo kugarura Pichu. Rero ngishobora kuzakora indi imwe gusa igahita isoza isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi, kubera ko nta pamu wagiye. Mu gihe ngo habone kundi mukinyi byibuze wakorohera APR Football Club gutandukana nayo, niho bakuri izo recruitment zigera kurebye, ariko urumva bisa n'ibigoye. So ni ngutyo bimeze muri Club Giant. Abakinyi bose baguranye bagomba gusohoka muri APR Football Club baravuga bati ntibishoboka, never 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 never. Ati twebwe ntabwo tubyumva, muratwishyura contract. Akaba hari bivuga ko hari abashobora gutizwa muri Marine Football Club, ubwo ndi kubabyemera ko none hari abavuga bati twebwe dufitanye amasezerano na APR Football Club, ntabwo tuyafitanye na Marine Football Club. Abasore nk'abakwitonda Rebecca bari bagarutse muri forume, ibyabo bimeze bite? Nyemerera tuze kubigarukaho mu buryo burambuye hano kuri KG Pro TV. Mwabanye kugeza ku musozo w'aya makuru yacu y'imikino. Ni Sezerano Verite, mukomeze mugira ibihe byiza, turabashimiye cyane.